Oy, Stong, apay, di ka mapanagpasada ita. Ay, aginanak man may tanay. Awan pa'y inanakaw. Makabanog matagpasada iti tricycle. Naginana ka manan idi namin sa nakalman. Every other day, butin ti panaginanam lakay. Apay, talaga ka di adimon ka baulan? Makabanog nga raw. Kaya't kung tagritar nga agpasada. Oray kumaano ag pensyon ka lakay. Ngam saan mo't? Dahil tangarod kahit. Naimbag pa lang iti daduma dito at agpimpinisyon da. At dadala nga di babalay dang agkuy-kuyakaw. Oray saan dang agtrabaho at dalat ta kwartada. Ka talaga akasta alakay. Saan tamot nga rod a pensyonado, tawan mo't na ilepas ta. Manjakon ba kayo? Nabannog akaw. Aginanak mo tantanay, lakay akaw. Saklat lakay nga agpaspasada. Pasiga babaros na kita kakadwak nga agpaspasada. Napigsa ka pa'y mo't. Kanawan mo't sakit mo lakay. Agpasada ka lata, uray sagpaminsan laeng. Iso pa'y timat gadam. Apay aya, apilitan nagtrabaho. No kaya't mo di isikan agpasada. Ha? Hay, talaga kit di asadot ka Aminom nga min istong. Talagang adasad-sadot mo. Nga uray idi ka ubingang paylaeng. Kano masapol nga ibaga amin nga aramidem ide. Di ka aggunay no saan ka adagdagan nga agtrabaho. Sumanao ka man rin ako rakmila. Di mamaw ti marikrik na. Ano, tiyan anayag. Ngamjaklay bagbagakin ka. Ay na, amamukan istong. Pambaritis ka. Anyat linutom ama si Damila. Mabisina kaon. Indadang kulatay na bati abukol ti balatong. Awan mo't mailuto asidaeng. Takasano, di ka mo nagpasada. Okay. Namamlatan ti mapasadaak. Di ka mo agdiskitaran. Pagdiskitarak ko umutangak. Ay saanon, amumut ajak kayat ti umututang. Ay katin kaagdawat ka rin iti anak ta. Mabainak. Sikan ano magagat ka. Makamuka. Agdiskitar kay ti kanam ta agdiskitarak may. Agkanya-kanya talangay. Nagalas mo't ti kasta pa nagsasaumon. Kaslasaan nak nga asawa iti kasta nga ibagbagam. Lakaya kaon, nabanduga kaon, nagtram-trabaho. Hindi mo pa'y amo ti makitinulong may. Tumultulong akmat. Naglaklako ak ide iti agdudumaan ateng. Inaldaw ang nakasusuunak iti nakalabbaala ko. No nagabrod ka kung mga minide, di nakaurnong ta. Kat si kakuman at inagabrod. Diyak mga nag, rumarak ta da papanak. Papanam. Inak makipangan iti balay na kita anak ta. Napurga ako iti bukbukan. Ni apay, insardan yung tagpasada tatang. Way ta, nabanuga kaw na nakaw. Ag-retire mo ta. Aginanak mo ta. Nakaada kayo day Sana balay tanada kwartami ikanda kayo. Malaksid ano awan na talaga. Angam no kaya yo, agnad kayon dito'y balay tapno saan yun na problemaan ti kanan nyo. Ay saan? Kababain mat ijay asawam. Sumanaon tumanay. Diyak kurso na dati pa nagngiw-ngiwat di asawam no daduma iso saanan. No adamay to diyaw, pagyamanan may. Tanay, bakit ang ninanangyaw? Lakayak matain. Kasapula kauntiin na na. Apayag di yung kanduan ni nanang ngay may ratang. Ay, nagsinong ba't kamay? Nagkakanat nga minti ibagbagana sa pinanawak iti balay. Langan kayaw? Wine, nakipangana kiti balay daading mo apelay. Imayak na ang mga nodamaited mo akwarta anak kaw. Awan nga min trabaho kaw ta nagretiro akaw nagpasada. Anya? Apay, nadadaal di paspasada yaw. Saan? Kaya't kung tagina na. Oh, at iti sa nga ribo. Pasensya kayo no dahi tapala ti maitid ko. Awan pa'y nga min sweldo mi.
Ay kat pagyamanak latan ano manuti may tid mo anak ka. Anday gatang may ti kanin mi ijay inayaw. Ay ayabak da tatang kananang dito'y balay. Tapno saan da na problemaan ti kananda. Ngam di da mo kayat. Saan da ka no mapanawan ti balay da. Ay na, amumuten nang iti dadakkel ta. Napatag kadakwa na ti daan na balay tayo. Sa bagay matkit di No, anda kwartata, ikantalat ta inan, takaasi damit. Wan amanong. Ngam panagkunak, napigsapay ni tatang. Nasurok mo la 16 na. Ngam di na magkayat tagpasadan. Ag-retire ka nung arudahin. Masadot siguro na. Mila ba ka? Ayan na ito pisang-pisang ba daw? Apay aya, nisnis dagi jayon. Apa ngay? Sayang, nagadupay na gitay. Nakakarton ti daduma, tanaimbagla apag nisnis. Hindi ka man mangalat na isuot ka. Apay pay lang nga isuot mo dagi jay, kat pang nisnis nga rudan. Basta mangirwar ka. May sa t-shirt, kan pajama. Wano porontong a pisang-pisang. Isaw ti isuot ka. Dito yan ti pagpwestuak. Pipya dito ita nalinaw. Kan adaw taglabas sa tattao dito. Ay, irwar kaun tayo binalon ko alata. Dito. Palimos! Palimos kakapsat! Maasi kayo, tilakaya, nakaskanyak. Nakapsuta kaun. Adon, tisaksakitin ti bagay, isadya akong makatrabaho. Palimos, kakabsat. Nay, nangalaam di ta kwarta bilbilangam istong. Ay, natgadak mo't Mayat mo't gayam tag palimos. Ano ti mapalimusan no ano ti tao. Anya, di mo kunaan anapan ka nagpalimos. Ay katanya pa yung ay. Awan no jak aramiden ti kastaw, saan taamangan. May mayat gayam tag palimos ngam agpasada. Makabandaw tag pasada. Nagpalimos ka. Dakulap mo lati mabandaw nga agitay taya. Di ka lagbain ngagpalpalimos, kat makatrabaho ka pa imag. Masadutak nga rudain. Uray, takasla, laklakayan unayan ti rupak. Kaslaklag, tawinan iti 80 ta matyaw ti rupak. Iso ano, daduma. Dapat pagsayaatan ti matyaw da rupa, no kakasti abanag. Ay, Sumurot ka kiti kanya kinton bigat bakit. Ta sapan ta ti mapanagpalama. Agkuyog ta tapno adaw ti matgedanta. mabainak. Aglako aklaengen ay itisuman. Agluto ak itisuman ta iso ti ilako. Ay, baka mo ka. Kayat mo ka tagbambanugan. May mayat palama tanalaklaka. Agtugtugaw ka na diigit ti sidewalk. Palimaos! Maasi kayo iti lakayan. Asaan na makabaal ngagtrabaho. Palimaos! Sir, Palimaos! Madam! Ni kumpare ka pensyonado ti sumungad. Ay, ikatak ti balabal ti ulok. Pare Carpio! Palimos mamait! Palimos! Nene. Sikamat gayam na ita para istong. Apay ngagpalpalimos ka. Awanay, nakapsuta ko nga trabaho paray. Insardeng county yan nagpasada ta jak kabaalanain. At ang amin sakit ko. No jak agpalimaos. Awan pangalaak, ti paggatang ko iti agas. Ay na, kasi kamot nga ron pare. Mabitla, ha? Datoy. Awatom na ito, tayo supaya paggatang mo iti agas mo.
Pasensya ka na. Dahil talat kwarta akon. Jak pa'y ngamin naawat tayo pensyon ko. Ay na, dakalabanag na ituin paray. Naimbag ka pa'y. Agpimpensyon ka. Siyak nga'y. Awan lang arod pensyon ka on. Masaksakitak pa'y. Nala, agpaagas ka pare. Bayam, tano, adan to kwartak. Ikan tumanen. Ay na, agyaman na ka, paray. More blessing to come, paray. Adto ti kwartayo, tatang. Naamwak ti pa nagpalpalimos yo. Sardangan nyo man tagpalimos. Apay, iba indak nagpalimusak. Dahito tiyap mau ka pangalan iti kwarta. Ikarigatan mi kanimanong riti mang iti kwarta kada kayo. Basta saan kayong agpalimos. Pangaasiyo kuma, tatang. Adaw, ti urnong ka, Nandanin mapuno to idak kalagarapaw na pagururno nga kiti kwarta, bakit? Embaga lang arudan dagiti anak mo asar dengamon ti kastangar aramidem. Ngem natangken ti ulom. Apay ay alap dan dakit pagsapulak nga rudmot na itaw. Tingarod made, agpampamarang ka masakit. Katawan mo't sakit mo. Benbendaam tasakam, tapno agparang akas lalimtag. Agpampamarang ka nakakaasila unay. Ay ikit, diskarting araw. Di ka katagyaman ta makaurnong ta. Tulungan nakit ding aglako. Uray siyak ti agluto iti suman, basta tulungan nak nga agisursor. Ay, masadutak. May mayat agpalama ta nakatugawak lang iti sidewalk. Ne, pares tong sikamat gayam. Sumra ka. Nakapasar ka, may. Wan man paray. Nakita nga men tay wheelchair yaw. Di ta paraangan yaw. Di yun samat usarinain. Ay, sana na paray. Awan mo ten na di kabagis ko amang usariti na ita. Mabalin na dawatan ta usariklangan paray. Makapag nakapay mo't paray. No naduma kumapsurak at aglusduyak. So may mayat na wheelchair ka. Ay kit wala. Alam latan paray. Agyaman ak paray. Kinun gayam. Agpa-operaak no next week. Kurang pa ito na or ko pagpa-operak. Amangan no adamited mo nga. Uri basit na tulong, paray. Naimbagkan ka, agpimpensyon ka. Sige, pare. Ikan ka. Talaga natangkan ti ulo ni tatang, nanang. Wan nga rod agasam naka-wheelchair ijay sentro agpalpalama. Agpampamarang masakit. Una yun. Di lagbain ni tikas jingar aramidan na. Numamuan man ni Manong daytoy ay siguradong aungtan na. Ay, sukir dayjay nga amayo. Anyalangan nga iti ibagadag iti tao. Numamuan datar aramidan na. Ibagadan tukit di apabaya kaming anak yo. Wan nga rod ikanyo met iti kwartana. Ngem saan latta makontento. Kayat na kano ti makaurnong adagos. Jak amo no anyat iyor urnungan na. Siguro, nakaurnong kayon anya, Tatay Stong. Tadakkel lakit di ti mapalpalimusan nyo. Adamat ba set, Jigaw? No kayat mo, adda na pintas apang yan vesam iti kwartam. Ag triple adagos. Anya nga deta? Jay papapanak, tata. Dakkel ti taya ijay. No kayat mo, inayon mo iti kwartak ti kwartam. Tapaadon tang. Invest ko nam. Sa ita, taya man na hindi bagbagam. Agpadamat la dayta, tata. Aguray agurnong akpay. Nayunak pa'y jay urnong kao. Alang rod, ibagam tulat ta, no nakaurnong kan. Tapaadon tang, tata.
Ay, makabanog mo tagpalama. Nay, kunak man no kunam analagan at trabaho ti kasta. Makabanog mo ano bumayag. Nang rona no awan mangta di ti palimaos. Kat agretar ka manen Ay, uod siya. Masaduta kung ngagpalama. Kat husto nga minen Adan samot urnong mon. Adan umdasan na dya pag negosyo ok. Padwak na dya ay. Anya ang negosyo. Basta, mamam daw. Sugalan samot to'y imayan ta jigaw. Wan, tatay Stong. Di ka madanakan. Tasyur hitay to'y. Umado ti kwartam. Kasano nga'y. Kadyak matamam ti kasta. Siyak nga rod ti makamu. Siyak ti ang gunay Basta itad mo ti kwartam kanya. Alang araw. Makamuka jigaw. Oh, adto yung tinagbalinan ti kwartam, tata. Ha? Ala. Madumot law na yan. No kunak to mangamin kan ka, tata. Nagtriple day ta. Inton maminsan, manayunan pa day ta. Mayat mo't gayam. Agsublitan to maning no maminsan, tata. Bumak nang ka ditoy. Apay, nangalaam di ta kwartam. Nagadumo daytan. Ay, katay tubo ti kwartak Sukatakaw to'y dakalagarapon nga alkansyak. Sukatak ititimba. Na, ibagam tagpay so kanyak. Nagtakaw kan samot. Saan? Anya matipagkit kitam kanya kaw? Anya kumaga po ngay ngagtakawak. Basta da naginbisak. Kit imado adagaos bakay. Day, kita tamangan no tilar aramidam. Wano, makisugsugal kan. Ay, sana siyak. Ni Jigaw. Makitay taya aklakin ko ana. Makapabak nang gayam di papananda. Ay naistong aya. Nabayag kuman abimak ng dayjay ajigo. Ay, kit sa bali mo't kanya ka. Talaga siguro nga agsuswerte iti dahi tao. So nga idulin ko dahi tao, paadwag to pa ay. Di ka nagsubli ijay. Umdasan day ta pagpuunam iti negosyo. Ado daytan, sayang numapukaw. Umado dahi tao, sana mapukaw. Tulungan na kiting agbilang, dubyan taman abilangay. Nangabak tamanin, tata. Ay na, ay, maya na. Wow! Bumak na nga kung sigaw. No kayat mo, itay ata amin rin. Tano mga bakak, isardengtan. Ditan ang subli ditoy. Itayata amin na ito. Dito yung nagadunga inabak ta. Wan, tata, tapno umadupay. Makagatang kan itilugan mo, no agawid ta. Ay, alang harap, sa nabalay ta agsuswerte ta. Sigurado ang mga bakta. Adakan, anyat orasan, apay nga itakalaan nagawid, istaw. Di ka agluspak dito'y ayan tiri daw umunag ka man. Abay, anyat sangitam. Nagsayang. Sayang nga talaga ba kahit awanan kay nagado ang kwartak. Anya, apay, Naipaabak mi amin ay. Sayang nga talaga. Nuapay mo't nga minandi kampela nag-aaway. Ano kumandi kwartak. Ayun, sayang nga talaga. ay, daytan tibagbagakan ka istong. Anya nga'y, di na ikisap adagosan. Mamatpati kan tumangamin dita. Idagal na kaladay taasugal. Nagsayang. Sayang. Istong, mga nan. Sana ka mabisay. Awan bibisinak. Awan ganas ko amangan. Awan ganas ko nagbibiyag. Ay, agtal na ka man istong.
saan at tila ibagbagam. Tumakder ka ditan, kas kalapimpiman anak katugaw dita suli. At dapat tugaw, apay adita pa'y ti pagtugawam. Kunak no makagatang akitilugan ikaw. Kunak no mapadakkel kunto'y balay ta. Kunak no andan pagnegosyaw. Agam napukaw akas lasaw jay kwartak. Ala, husto daytan. Awatem tinagbanagam. Tanya ngay, natangked mo ngamin ti ulom. Dinak mo dengdenggen. Panawanag ni daw, tatumpa kaklahangan di tatawa. Ay naistong aya, saan man atila ibagbagam. O may kakit din tamangantan. Naimas di si daen ta. Balatong asinagpawak iti tinapa. Kaslawanan na pulos ti pigsak. Kaya't kunti agunat. Kaya't kunti aginanamila. Anat serbi ti panagbiag no awan mat makukwarta. Igatangan na kung itilungon ko bakit. Anyat igatang ko ngay, katawan mo't paggatang. Ha? Alakit din, tumakder ka di tanistong. Mabirukan ti kwarta. Iso asaan aday ta, ti pakadadaulan ti utek mo. Ne, tatang, adda kay magayam dito arubayan niyo. Kumusta kayon? Ni, tang, anya tang-tangadan niyo dito punti guyabano. Adda bunga na aya. Uy, tatang, agsao kay man. Mangmangagdak mo no saan? Nagsayang nga talaga. Bakna nga kumaitan. Ay sus, ay, umay kay man. Sumrag kayo dito balayo. Sumit nga tan. Nga madakay pa ilan dito ruwar. Umay kayon. Kasta na taamayo. Kanayon ang maikulkulang. Saan nga agsasao? Awan gaganay gayan na. Di pa'y kat agdigdigusan Anya? Kun saan amang mangan. Di pa'y matmaturugan. Agsangsangit latan ti kukuan na. Kat pilitin nyo amangan No kasapulan na subuan nyo aramidan nyo. Tapno saan nga agkapsot. Ay na, subsubwa ka na ko. Ngam di mo't agnganga. Iso apag nga iso amasubwak. Ngam di na mangal-ngalan kantil munan. Anya? Di na ngamin maaklon ti pan nakaabak na. Agasam mo ngamin jay impaabak na akwarta na ngay. Sanga timba ko naman. Ay, basol na mutlaang Ala, diyo pa'y lang arod ungungtan ni tatang. Tamang ano at adda ma-stress. Ay aywan nyo lata. Nay, istong. Nakadalupisak ka pa'y mula di tadatar. O may kaagiddan at maturog taan. Maulaw akong Mela. Matayaksan. Ha? Anyat sasawam. Ay ayaban na kung raamang kaninang ko. Umay naksuksoko na rin. Agpuraw amin na makita. Ipan kung sana talaga. Ha? Ay sus, istong. Agpaypay sudaytan mo now. Agar artista ka laang. Istong. Ha? Ala. Napukaw nan sa mga agpay sutipuot nan. Ay na, una yan aya. Ay istong agring ka. Ninanang ti umawag. Hello, nanang. Ay naray anak ko. Pasensya ka nun na disturbo ti pan naturog mo. Itaray tayo kuman ni tatang yu iti ospital. Ha? Apay nanang? Agkakapsot. Di mo't ngamin maturog kan mangan. Napukaw na ti puot na. Nagpusyaw. Asus, mabit lang nga ron. Tagrubatak nanang. Timpuarte agduduma asakit yu idi na stress kayo tatang. Wan nga ron, anak ko. Katanya ngay.
Pimayson ti panagpampamarang mo ide. Talaga ang masakit ka itan. Kan talaga ang mausar mo, jay dinawdawat mo a wheelchair mo. Bakit? Ala, di kag sangitan tatang. Di kag danag, tasaan da kayo abaybayan. Di kayo unagladladingit tapno daras ti panaging bagyo, Pakawanin ta. No saan kayo ngayong pangpangag ide? Kitagyaman at nasaan da ka pinaybayan. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Kate, kumusta jay kalkalyam a kinabaknang, Luis? Bambannog na jay tatang? Ha? Apay awan. Awan nga rod. Isa masurunak. Nabannugak lang nagkalkali jay. Ay, kung nagtumot ngamin ken ka nga awan maganab mo dita. May mayat no adda detektor. Nagnginan tumat tikas jay. Ay na, agmula kakit day tinatang ka ng protas. Tapno addan to apitem nga ilakaw. Kanon to paya bumaknangak ngayon kasta. May mayat ti balitok asapulan ta instant ti panagbaknang. Ay na, inkakit di agaplay aminero anak kaw. May mayat ti agsarili tatang, tabukudak tumat ti masapulak. Pagsapulam nga ron ngay, kat awan may. Nabayag kan ngagsapsapol iti kasta, ngam awan mo't uray tiping abalitok lako maamasarakam. Makabannog mo't nga ron tatang, kasla masaduta kaun. Unay mo't daytan, Luis. Bigbigat ngagsusuyaab ka. Napuyatanak nga ron, ta pinuyat nak yan ay tagtagainap ko idirabi lina bakit. Anyaman tinay tagtagainap mo na ya. Bimaknangak ka no. Diyak ka no mabilang tilugan ka. Talo ka no adadakkel abalay ti balay ka. Kan nagado ka no ti katulong ka. Anya? Iso ama siguradok bakit. Bumaknangak ko iti mabiit. Ay, kasano ka da bumaknang ka nakasadsadot kamat. Ultimo mang tarimaan iti bubong ti balay ta di mo pa'y maaramin. Gapo iti kinasadot mo. Basta marikriknak, bumaknangak iti mabiit. Iso nga ganos talang bakit. Di ka kadi mapukawan iti namnama. Ay na, Luisaya, no agarapaap kabuyo gamit aramid. Saan nga iti sa ulaang? Aggunay ka, agtrabaho ka. Kasano nga umado ti kwartam, nagtugtugaw ka lang nga agsilsilpon di ti balay? Saan mo't nga amin na bimaknang kat nagagat? At datay talaga anaswerte. Kita, tay kalugaran tayo idi apada ang mamirmiraot. Idi nakakali iti balitok, bimaknang. Instant ibabaknang na. Isa pimanaw dan iti lugar tayo. Ta di da kayat ti makikilan. Apay, agpaiso ayaday jada mag-idila kay. Wen kunak lang arudan. Agpaiso day jay. Kat no damag kung adan nagdadakkel nga apartment day di syudad. Nagado kano pa iti pampasayro alugan dan. Ay, kasta aya. Iso ajak mapukawan iti namnama bakit. Patsik ang makaswerte aktumat. Akas iti day jay kalugaran tayaw. Bumaknang tantumat bakit. Papanamlin Inak man makisak ka nanang, tay supay titangdan ko. si Kalaang, ayan je asawam ngay. Inkuyog mo kumaa. Wano adan trabaho na. Anya nga adda? Awan. Adda jay balay nakauldag manon. No kastamot la ka na yun, sinaamon. Aglalaki kalaangan, Lina. Tilay bagbagayo mo, nanang. An-anuam ti sadot nga asawa. Dila agbain. Papakpakan laken kan itiag nanayon ang naglalaingan nan ngay. Makapanunot to mo laeng, Gumagat to siguro. Nariga mo basta sinaaklatan, ta nagkasar kami mo. Kakaasi ka laeng no di mo sinaan da di alalaki anak ko. Sinaamkit din, ta sumapol ka iti baknang. Kanuray saan abaknang.
Basta nagagot ngagtrabaho. Panawam kit din day nga asawam, anak ko. Saan ananang? Ay ayatok ni Luis. Ada nagkinaryan mi anila ang patay ti mamagsina kada kami. Kat orayam pa'y laamatay ka, sabo sinaan day nga asawam. Ay na anak ko, mabiit ka amatay no kastalaeng. Tama parigat ka iti trabaho. Bagbaga ang manmet di anak mo, abalayan. Ibaga manmet ngagsapol iti trabaho na. Ket no kanayon kung ay baganay taken kwa na apalayan. Ngam di nakmet dengdenggan. Kakaasi jay anak ko ngagtrabaho. Wen, abalayan, amok na ita. Ang awan met maramidak, ta di nakmet denggan. Depende ngamin iti panagpadakkel iti ubing ti kasta. Pinadakkel mo ngamin asadot di anak mo, iso akas jay. Ay, saan met na abalayan? Ta nagagat met idi ni Luis. Salasim madut met idi nangasawan. Jak man amaw iti dahi nga anak kaw. Isulaang met tikas jay kanag iti amin nga anak kaw. Ala, mapan ka ijay balay da. Taing kabagbagaan jay anak mo, abalayan. Mandaram ngagtrabaho. Lina, bakit? Adda nabuyak iti social media. Nabuyam nga? Adda mo't gayam kinabak ng iti kayaw. Kayo nga. Adda mo't gayam na idulin abalitok karag iti dadakkel a kayaw. Inlemeng kano dagitay hap-hapon idi tsimpo ti gubat. Anya? Saan lagayam maiti unag ti daga tinangilemengan da karag iti balitok. Adda pa'y gayam karag iti puon ti kayaw. Imposible mo day tangay bagbagamon, Luis. Posible bakit nabuyak nga raw. Legit dahil dyan nabuyak. Taado ti views na. Apay, gapotado ti views na, legitan. Ay na, Luis, adun ti fake news ita. Ure inuulbudan, basta kumita day ti social media. Pudno nga rod dahil jay. Anya nga ro di tangay? Rugyak manan tagsapol iti kinapak nang. Bakit? Ni, adda ka mga lagayam dito'y sangot ti balay nga agkap-kapi. Birbiro kang kamanlangan. Adda ko maiparamid ko kan ka, Luis. Plan-planuak nga raw no kasano ti pamayak iti aramidag to adakkel agait. Kano sa dino ti pangipwistuak iti garahay. Ni, apay, adda kwarta mapagparamid mo iti dakkalagay kan garahe. Ay, dandanin bakit? Basit la panagura yun, bumak ng tan. Ay na, sa asawam mo. Kasano kumabumak nang ka kadi ka magtrabaho? Nakasadsadot ka? Nukas kasano, siyak ti kaunaan asadot a bumak nang. Anya? Ipakita ka na iti tao, asaan nga amin asadot wano istambay, kat awan na pintas masakbayan na. Tilay bagbagam. Ingkaman kay di ka nalan jay likod ti kusina. Tane, kanayo na mornong ti danom ijay tunggalag tudo. Wen, madamdaman taon tanay. Jak penal pa sa nagplano. Ay nagplano kanto no adan kwarta di tadakulap mo. Alaki din umay kan. Wen ka di. Ala, umuna ka ijayon, tay busag pa ito'y kapay. Tatang, buludok man tay bari tayo. Nay, an-anuam ti bareta, Lina. Ay, kanalakman di likod di kusina. May tani agurnong mo ti danom no kas di nga agtudo. Apay asika ti mang kanal. Jay asawam Ayan ni Luis aya. Jakam mo. Agkapkapila itay di sango ti balay. Ngam mo man na nagpukaw. Anya? Ibagbagak nga iso ti mga ramid ngam kanayon na mga itantan. Mabagbagtit sa ngaminon dyan nakyaw. Tatunggalag sao, balitok ti bagbagana. Makasarak to kano iti balitok, bumaknang to kano. Ay una yun na dya tao. Jela sadot na ngamin ti pagturayan na. Imbes nga trabaho tapno makakwarta. Hanggang jemot la agar arapa apter aramidin nan. Dila agbain na dya always. Mala, siya kaunti mga ramin iti dayjay palasang kaw. Ta awan pa imot papanak ita. Ay ala, saan, tatang. Siyakon, kababain mo't kada kayo. Pagbainam ko ma, katawan mo't sabsabalay.
Sakit di ati rumbang nga agbain, takas jay ti aramid jay anak kaw. Mangibabain. Ne, Luis, apay tagtagbatam tapun ti manggangay. Tagtagaray, di ka naariwawa, taamangan no adda makangagkan ka. Dalan ti hapon dito'y initsimpo ti gubat. Adda posibilidad na, adito'y kayo tinangilamangan day ti balitok. Anya? Adda ngamin nabuyak akasta. Saan lang iti unag ti daga tinangilamangan day ti balitok. Pati kadag ti puon ti kay kayaw. Ay na, mabagbagtit kan samot at talagan. Ulawan na kan ti imahinasyon mo. Imposible mo day tangay bagbagamon. Agbambanog ka lang. Kandad dadaulam lang tamangga. Sayang ano mapukan. Saan ko apukanan? Kita lang iti unag na. Ay na, gararamid ka, Luis. Inka man kidag pelas, tay pa-check up ka man langan. Adan sa mga agpaiso tama tautak mo. Tanya't pagkit kita am kanyak. Bagtay. Sika siguro ati agballa. Taadda puliyo akasta. Ado, ti balay ti pamilya yaw. Di ka mangiraman, tawan bibiyang dagijay at tao iti saritaan. Kan sana bagtit dagijay, awan pulimi akasta. Sikatim mo na. Pagbalinan nakpay katabagtitan. Nagalaskat nga aramid ti kastan. Ala, isardeng mo nga rodan day tang araramidam. Intaki di manganan. Sa anak amabisin. Sikan ti mangan no kayat mo. Nasaya at taimay ka dito balay, Luis. Anyamat ti kasta nga aramid maon. Apay, di ka mabain kadagiti nakaikamangam. Kang runa ni di asawam. Di ka matagtrabaho anak kaw. Ultimo di ipapaaramid di asawam, di mo pa'y aramid na. Bisi ak nga ron tatang. Bisi ka nga. Agsorsorsor nga agbirbiraw iti adula amen. Di kay kadyag sasawi ti kasta. Tano bumak na nga, imingayan kay tao. Ay na, Luis, aya. Agmula ka ngamin at sigurado pa'y anak kaw. Pinadas kunday tatatang. Nagado ngay mula kiday. Hanggang nalugi aklang. Diyak pa'y nasubot ti puunak. Sapay inututang ko lang na dyan. Ay kat gagangay na Kastala no damaw. No gaggagatampay. Makatsambakan tulat ta. Basta nadidigra ako nga garden tatang. Awan magimulak dita. Kahit ti aramidam at nangarod magimulam. Awan mait. Nabayagan nga agbirbiro kay ti pagbaknangan. Ngam awan met masapulam. Agsaysayang kalay ti oras dita. Ay kaadan to Sa anak ang mapukawan itinamnama tatang. Ha? Apay nga dabunton dita masikigan ti balayo tatang. Ay, jaka mo Jak met nasipsiputan nga dagayang bunton dita. Ay sos, partaan day tatang. Partaan nga da kinabaknang dita. Ay na, ay day 20 orayog tatang. Dito'y gayam ti ayan ti birbiru kak akinabaknang. Adda nakalumang akinabaknang dita tatang. Anya? Ay, adday ta kamanin, Luis. Pati bunton pagintirisam. Ay, sos. Ikanda kayo iti sign abumaknang tatang. Di yu pagan anaw? O anya? Agtulag tatatang. Kalyen ta ti dagaan agtuban ti bunton. Nga, aggudwata iti kinabaknang amakalita. Wano, bukudak akalyan. Ngam, bukudak mo't ti makalik a kinabaknang dita. Ay, di nakiramraman dita ulaw mo, Luis. Kundi mo kutkutyan da ita daga dita. Ta mga numarsuod to'y balay. Sapay panagtutudawn. Nariga tayo. Isublik mo't lada gusti daga amakalik no kwa, tatang. Basta di mo pakibiyagan da ita. May sakumalang ti sao. Di nakpagpungtutan. Inkakidyag mula, tapno adda apitem tao. Sigurado pa ay. Addang matgayang bunton dito likod ti kusina bakit? Apay di mo yung pagbagakanyak. Ni,
Anya bunton nga ibagbagam mo. Dayta man nay. Bunton mo dayta. Iparit kit din ni tatang akutsyak je bunton iji balay da. Imbis sa bumaknang dan, di takot kayatan. Isungin ba, dada nakitak abunton ditaw eh. Sana bunton dayta. Naurnong laadaga. Idinagi kanal ni tatang ditoy. Bunton dayto Ay na di mo ipapilit, Luis. Sana bunton dayta kuna lang arudan. Ala, panawan nak dito yan, tada aramidag. Anyat ko am? Basta panawan nak dito yan. Di nakpakibyangan dito eh. Mapan ka niti ko na mapapanam. Yahoo! Lina bangay! Lina! Ni, anyat ririawam dita, Luis. Umay ka man ditoy. Nagpiksa ka tang iwamon. Kita ang tinakalig na ito. Gawa balitok ako tsara. Kung may sa atin ito. Pasid abalitok na giti bakit. Ah, ni, yelo mga agpaiso ti kolor da. Nakalim da kita? Uwin bakit? Ay naambak ng tan. Dahito yung tinabayagan ng inururay kaw. Natong palang ti arapaap kaw. Agmay-may sakan samot dito'y balayo, anak ko. Napanan di asawam. Ay, napanagdis kita riti kwartang aramaten na kanoa ngagpa Manila. Dumaw dawat kanyak ngamjak inikkan. Papanan na ijay syudad. Mapan na kano ila ko jinakali na akot sara kan tinidor. Nakali na. Nangkalyan na. Ije likod ti kusina ha. Diyak mo ano niya dagi jay. Kasla balitok mo ti kulor na. Nga madumot ti makitkita kakas di ti kulor na akot sara kas kada tinidor ala ko ije department store. Kahit apay ngay nga ijay payla Manila ti papanan na. Kat adumot agkilkilatis ijay sentro. Ijay mga rod ti kaya na, tasig sigurado ka no. Awan kanot pa nagtalog na kadagi dyan, da ijay sentro. Ay, uray ko mga rod no pudno abalitok dagi jay. Tapno at dagong gunana. Huwag nga rod, nanang. Hello, Luis. Ayan mon. Nakadanon kan dita Manila. Uwin bakit? Kat, kumusta ngay? Saan ba kaya mabalitok di nakalit bakit? Sinan balitok lang. Anya? Kung nagtumang amin kang ka, ordinaryo lakot sara kan tinidor dagi jay. Sa payadan apilik agatangan alugan agawid ak. Ano? Piki magayam na gajay. Kagawid ka nga rodan ha. Umay kakidit na tulungan na ngagtalon ditoy. Nasakit tinagam kuli na. Napaayak launay. Jack maklon bakit? Agawid kan kunak. Madanagan ako nanang. Di mo't sumangputan ni Luis. Napnapanan na ngay. Awagam ata amum ti ayan na. Diyak mga rod makontak ti cellphone nan. Manual dawan. Anya, at tinasayaat. Ingkagdamag kin ni abalayan. Amangan no amuna ti ayan jay anak na. Naggapu aki jayan nanang. Awan matlat kontak ni tatang kan kuana. Anya, Gumatangak man iti juice kan tinapay, Nana Mirna. Dahito at tinapay ni kan apple juice. Mabit man lang, Lina. Mapangkamanan iti talon yaw. Ay, wan anana. Inak man agbunubon. Tani, panagraraop manan. Ay na, kaasi ka man. Talagang agmay-may saka na mangsuksukay iti talon yaw. Ay, wan nga rod Tani, di mo nagaw-awid nun di asawak, nana. Manuabula nun. Apay, talaga kadingawa nun kontak yu kang kuana? Awang nga roden na Mirna. Apay no'y panawagan mo iti radyo kan telebisyon. Wano'y pusyo iti social media. Idi pa'y lang nga ibagbaga datatang kananang dayta kanyak. Ngamjak imanugot. Tama nga no agawid mo't laeng. Ngamawampay mat. Iso ang mapilitan aksan nga agpanawagan, nana. Hello, Luis. Ay naagyaman ak tayo mawag kan. Ayam mo ngay. Pwede ka malagawi dun. Anya kamatan. Tila'y pampanawagan nyo iti radyo kang TV. Kababain. Impos nakpaitis be.
Kag madanagan kami nga rudan. Tadi ka malagawi dan. Ayam mo aya. Adak dito Visayas. Jak agawid ditan Lina. Agsinatan, tadang sa baling asawak dito. Kat masikugan niya Amalia. Anya? Luis, di nakmamanrabakan iti kasta? Saan ka mangrab-rabak? Inkakit di ikatin dagiti pampanawagan mo. Kan ikatin timpos mo iti FB. Sige, tini. Ada pa ipapanan mi kanya Amalia. Bye. Hello, Luis. Mabit man lang. Agsarita tapay. Luis! Talaga asaan ngagpampanunot na dya tao. Awanay, nadadailan ti ulo na dya Luis. Jakmet nga ron, amo no api ang naramid na tikas di kanyak tatang. Inanusak iti mano atawan tikas di nga ugali na. Ti kinasadot na. May supay tadaganas namang isukat kanyak. Apay, tatang. Ngala, siya kaong tagkidkid daw iti pasensya. Kapag iti inaramid ti anak kaw. Awan mo't maaramid, akbalasang kaw. Tauray bagbaga akjay anak kaw. Natangken mo't natati ulo na. Di nakdengdenggain. Awatak latan ati kasat ko iti anak yo, tatang. Kumusta, Lina? Ha? Luis? Oh, Lina, kailiw ka una Mabit man lang, Luis. Di nakarakupan. Apay nga da ka. Di mo't adan sa baling asawa makunam. Si kakit di mo't namati ka la adagos. Joke ko lang na jay. Ang angaw ko. Ha? Las-lastog ko ka di day jay, Lina. Awan babae. Si kamot. Rinabak ka lang idi. Agsasauka ka di dagpay so, Luis. Luis, di ko nam, saan ka masurutan? Ni, apay nga da ka dito'y Amalia. Kas talakalakanakan ka timang panaw kanya? Kalpasan ay sinikugan na, panawan naklatan? Luis, asino day ta? Ay, jak am mo dayta. Agbagtit dayta a babae. Siyak tipat niya manang, nabayag ang nag-live-in kami kin ni Luis ijay syudad. Kat adda anak min, imbaga na anabayagan anatay ka, ngam na amwak anabiyag ka pa'y malagayam. Linastugan nakday ti a Luis. Anya? Ala, Luis, pumanaw kan. Tasan kan apagan ano? Lina, si kati ay ayatan. Ulpod ka, Luis! Anusan kay ti mano atawan? Gapoy ti kinasadot mo? Ngam kastapay ti isubad mo kanyak? Iso ahuston! Kan sininaan na kon, saan ka di? Tayin sukat nak ngarudan? Si kati ay ayatag. Jak kayatan dayta nga Amalia. Anderan nak dayta a babae. Awan bibiyang kon iti dayta! Bastag sinatan! You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax.